Nitwa David. Ndifuza kujya muri korali yanyu kugira ngo dufatanye umurimo wo kuririmbira Imana. Oya. Urankunda. Niyo mpamvu ushaka kuza muri korali yacu kubera njyewe. Yego ni byombi. Ariko please don't say no. David, ndakuzi. Ndabizi ko waje mu rugo. Maze iminsi unshakaho amakuru. Wanavuganye na mama. Wavuganye n'umushuti wanjye turirimbana. Na mama wawe mwaravuganye ariko gusubiza mu marenga. Marayika, dore turi twembi kandi turi mu nzu yitiriwe Imana. Kuki abantu batuma ntabasha kukwegera? Cyangwa se kuki abantu batumva yuko mfite uburenganzira bwo gukunda uwo nshaka? Naba ndi mubi? Garukira aho ngaho. Nuko bagukunda David. Kandi nanjye ndagukunda. I have cancer. Muganga yampaye iminsi 90. Uyu munsi ni uwa 89. Njye ndi mu nzira ngenda. Nanze kuzababara ku munota wanyu. Marayika, what are you talking about? Say yes, at least if you love me. Yes, I do, but... But what? Marayika, what? David,